Kultura Starog Rima razvijala se pod jakim uticajem grčke kulture. Zajedno sa grčkom kulturom i helenističkom kulturom predstavlja osnovu na kojoj je razvijena evropska civilizacija. Rimsko pismo razvilo se iz grčkog alfabeta. Ovo pismo zovemo latinica, po plemenu koje je osnovalo Rim. Latinicu je preuzela većina evropskih naroda. Po uzoru na Homera, pjesnik Vergilije je spjevao Epeneida o dolasku mitskog junaka Eneja u Italiju nakon svršetka Trojanskog rata. Od pjesnika su se istakli Ovidije i Horacije. Za razvoj istorije važni su Tacit, Tit Livije i Cezar. Tacit je rekao da se istorija treba pisati bez gnjeva i pristrasnosti, ali se nije toga pridržavao. Kao i Grci, Rimljani su poklanjali pažnju besjedništvu, prirodnim naukama, razvili su svoj način pisanja brojeva, imali su svoj kalendar, te su postavili temelje pravnoj nauci. Najpoznatiji govornik bio je Ciceron. Julijanski kalendar danas koristi Srpska pravoslavna crkva. Tabula je drvena pločica premazana voskom na koju se pisaljkom urezivao tekst. Zagrijavanjem voska tabula se mogla brisati. Latinski izraz tabula rasa koristimo kada ističemo nečije neznanje. Rimljani su dali značajan doprinos arhitekturi i likovnoj umjetnosti. U središtu grada bio je trg ili forum, koji je bio centar političkog i društvenog života. Oko foruma su se nalazile najvažnije zgrade i hramovi. Rimljani su gradili vodovode ili akvadukte, javna kupatila ili terme, vijadukte ili mostove, tunele, te arene ili amfiteatre za sportske događaje i borbe gladijatora. Mrežom puteva povezivali su novoosvojene teritorije i provincije sa Rimom, zbog toga se govorilo da svi putevi vode u Rim. Javne zgrade bile su ukrašene slikama, mozaicima i kipovima,